şükür sana. Atmanın birinci gününde erten ertüp gelse ölüden türülüp turgay in elek Magdalalı Meryem'ga göründü. Gelse bu hatının eşinden jidejini koyup çıkargan idi. Meryem gayseni körü türünde elegirek gayse bilen birge yürgelerge haber etti. Alar kesretke tışıp yılap otururlar idi. Hem alar gaysenin isen buluna hem Meryem'nin ana körüne üşünmadılar. Şundan son şükürden kitip bargan iki şekirtine gayse başka kıyafette kırındı. Alar kerek aytip kalganlarına haber ettiler. Ama alarga da işinmadılar. Nihayetüm bir şekirti aşağı oturgan şakta gayse alarga da küründü. İşinmaganlarına hem künneleri katı buluyuna ul alarını şekteledi. Çünkü alar ölüden tirilip durgan gaysene kürüşülerge işinmadılar. Ул аларга айтты, барыгыз, бөтен жер буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чумдырылу ялысын үткән кеше коткарылачак. Иман итмәүче исә хөкем ителәчәк. Иман китергәннәр мондый галәмәт белгеләре күрсәтерләр. Аллар минем исемимне әйтеп, җеннәрне күп чыгарырлар, яңа телләрдә сөйләшерләр, кулларына йыланнарны алсалар, яки агу эшсәләр алларга зыян килмәс. Авыру кешеләрнең өстенә кулларын куйсалар, алар савыгырлар. Шулай дигәннән соң Ходай гайса күккә Allah'ın umağına oturdu. Şekirtlere kitip, bütün jir boylap yaxşı haberini taratıp yürüdüler. Hem Huday alarga yardam etip durdu. Alarının söylegenleri ilahi bilgiler bilen rastladı. Şükür sana ey Huday, şükür sana.